I pozivali dovršno na moj kanal i danas ću pokazati kako da napravite trambolinu u Minecraft koja izgleda ovako. Ok, ajde da krenemo. Sada ću vam pokazati i gdje možda nađete sve što vam je potrebno da napravite ovo. Prvo vam je potrebno jedan blok, ok, možda uzeti stone blok ako hoćete. Onda vam je potrebno redstone, dugme, TNT i ja mislim i voda, mislim da je to sve. Ok, sada treba da uradite ovako 5 sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mislim da ovako. Tako. 5 ovako i poslije onda stavite sa 4 sa sve strane. Onda stavite jedan stain blok u sredinu i onda napunite ovako sve sa vodom. Onda stavite ovako svuda TNT. I onda ovu u sredinu polomite i stavite blok ovdje gore. Onda stavite redstone svuda okolo TNT. Stavite ovako redstone. I onda posle ovako kamen gore. I onda dugme. I samo kliknite na dugme. Sve bombe. Sad ću vam pokažem kako napravite još veću trambolinu. Znači nema ovo da polomite, stavite to tako. Samo stavite ovako blok preko redstone. I onda stavite ovako redstone okolo ovdje. Stavite bombe ovdje gore. I isto ovako, nemoj da stavite ovo ovako bombu. Ovako. Stavite ga spet i stavite bombe dole u vodu. I onda kada kliknete na dugme ove TNT-ove što su gore, ima da padne dole, ima da bude veća eksplozija. Ajde da probamo. Tako. I to bi bilo to za ovog tutoriala, ljudi. Nadam se da vam se svidjelo. Lajkujte, subscribeujte i čao.